lagi jingtip bat banyo yaki kubor ki man lagasngi subscribe ya utebor channel. Kini kilong katuk niki headlines jong kanika kubor. On Smai Narendra Modi kum Menteri Rangba ubalai haka khandai tarik ubnai Jun. La bandu ke TDP ia ke Syuki Speaker Lok Sabha. Ke jingrem keput ke BJP Naga State Uttar Pradesh kalapelong yo Modi ba on ngau bhashu ia Yogi Adityanath Chief Minister jong ke Uttar Pradesh. Gua ke parti JDU balailam da Nitish Kumar ban review biang ia ke Agnibir scheme. Keno Chief Minister ke Assam baga jingrem ke BJP hakikat tu ke Nigi State jong ke North East kadau kolong day na kejing penankam ki Kristan daga niam kadau jong kejing chatap ke Kangkana Road Chandigarh Airport kwa ki alliance partner ke NDA banyo Syuki Menteri u Amit Shah talain uwe u leader jong ke Ship Sena Sanjay Rawat bagane ke NDA 3.0 kan omne slam dia mentang ini pois ke kubor Narendra Modi ubalong leader jong ke NDA 3.0 sashim ya ke jingbam Smai haka khandai tarik upnai Jun kum Menteri Rangba haka sin ke balai ke por ban Smai kan long haka por san baje shaneng haka jingbam Smai jong Narendra Modi kum Menteri Rangba andonru kiri pokmat nakiri ki bamarjan ong gitalong kubor narithor ke Telugu Desam Party lanet TDP haka jingyalam jong Chandra Babu Naidu kalak bandu ia ke Syuki Speaker namar ke BJP ia ke Syuki ke kwa ban badhi haladi kum lepau hakilat pathai kubor baga Syuki Speaker baga deka wei na kidiman jong ke parti TDP haka jaka jong ke Syuki Speaker la ban yo no daga Syuki Deputy Speaker ke jingrem keput ke BJP Naga State Uttar Pradesh kala perlong yo Modi ba on ngau bhashu ia Yogi Adityanath Chief Minister jong ke Uttar Pradesh kumba PE hakane ke Durki Modi udang wan haka jingyalang jong ke All NDA Alliance kabalalong haka ying darbar thawain Lok Sabha barim Modi ula ai khublei ya baro ki bawan sakane ke jingyalang bat ngi hangne ba marsempoi haka jaka badon Yogi Adityanath Modi ula phailang det bat sem ai khublei yu sem la phai ru shau hindrai hadin ba ula poi hajan jong Nitish Kumar ula ai khublei de bon sin Narendra Modi ulabu ru ke jingkeli ya Yogi Adityanath halor jong ke jingrem keput jong ki kertong MP Naga State Uttar Pradesh lai teli ki jingkeli ki ba Modi ulakeli wat hadu menta Yogi syamlala ban ai ya ke juba wei na ke jingkeli kolong balai bana ka proposit Kiar ke jingjob jong ke BJP hadu kan haka por canvas election keladon ke jingkermen banaga proposit an job ke BJP indres kini ke jingtemu kelad kut mentah ong Narendra Modi namar ke jingrem keput jong ke BJP haka ni election ke baladeb kadau hi kalong Naga State Uttar Pradesh ke jingli ke baar kalong bakumnu ke Samajwadi Party tang merwei kala bantam ke jingjob ban ya ke BJP ya kini ke jingkeliru Yogi Adityanath umla ban ai ke juba ke jingkeli ke balai pat kalong ba nang ni sakmat ke ke jingpen kre nagmenta ban penklain ya ke politics bat ban penklain ya ke party hak wei pat kitalong kubor di balami kadau jong ke jingrem keput ke BJP hak ni ke state kalong kumni ya ke list jong ki kertong MP ki balapha da Yogi Adityanath banyo ya ke jing menjur lakumba arphongut la reject no da Amit Shah bal ai no ya ke tiket saki wei pat kaladon ru ke jingbom ya sthu jingut pha habdeng Amit Shah bat Yogi Adityanath arbin gradual ula depkren bahadin ke election kan sadon ke ke banja ya Yogi Adityanath la ka dia lese ka la mo ban urlok kwa ka JDU haka jingyalam jong Nitish Kumar ban review biang ya ka Agnibir scheme halor kani kumbakalong bat kumbakalaya menta ki barung haka kam Agnibir kinyo ban tray tang Southnem hadin kani lakila ban yo kambyang kinogino company lane kinogino giway pat habide ni banta nagaliang de JDU kabalong gaway walpet benia bhai kani bat ladon ru gijing persya haka por wala panlong yang ni scheme halor kani lakwa ban review biang ya kani ka scheme namar lese kala ban penduk nong iki bubun ki samlawat kam haka ni kari India berkawai katum ka scheme jang sarkar hadin begini kila dap tray Southnem tang 40% ki banyo ban tray permanen
hadu khatsan snem haba perkat bat modor kalong ke ege jingduk nong yik sam lawat kam tam bede bek jingrung hagi kam sipai lor kani ka benta baka jadi yu ka kwa ban review biang ya kani ka skim akani bi menteri rangba jong ka jala asam himanta biswa sarma ulakam baka jing saram jong ka BJP hakani ka election lok sabha hagi lai teli ki jalla jong ka than chatai lam mi kadai namar ba kadon gawe ka kenhuniam kabele persya ya ka sarkar bat ya ka BJP habakran segilat patai kubor himanta biswa ulong baka jing saram jong ka parti hameklaya Nagaland bat Manipur kadai namar ba ki don ki kenhuniam ki ba khun persya ya ka sarkar bat ya ka parti hakate ka jaka haka bagani ka kenhuniam ka don bon ki paj riungai Kristan ulong ru ba kam semladai setia ka jing saram hakasan himasima Henry kadai ke jing yukun persya yakini ki kenhuniam namar Nagaland Meghalaya bat Manipur kidon ki kenhuniam bat ki nongyalam jong kini kiniam ki bom judan benta hakasan pertai Henry menta ka kenti kidon benta lang uloong ru ba kidon kum kini ki kenhun hakacela asam ru ki wele persya ya ka parti BJP Henry hakajing syakram jong ka NPP hakacela Meghalaya bat ke NDPP hakacela Nagaland habban kali na unei poi rio bat Konrad kanggal sangma Henry kumba ka pau hi ka jingrem jong ke NPP na Meghalaya ka daw ka long hi baki pajba kelangya ya kani ka sarkar NPP bat ka weiru kelangya ya ka jinggedan bentalang jong ka bat ka BJP halog nong dem bakal sensaran bor ya ka ri bat ya ka than bargawai kidan katto kat negi kubor ki balami hagi social media na ki thain rithor bagi alliance party kim kwa bau Amit Shah unyo banyadan benta hak cabinet minister kadaw jong jeng sak ta akti ka kangna rawat ke MP ka barang sujab ya kani ka election lok sabha na Mandi constituency jong ka Himachal Pradesh hagoi ka constable security jong ka CISF jong ka Chandigarh airport hakapor bagani ke MP kadang temu banlej sa Delhi ya kani ka security jong ka CISF latip ka tengkum ka call vendor kuar kadaw ka bala pelong ya kani ka security ban kata akti ya kani ka actress kalba kelalong ke MP kadai namar bakla kren persya bat kren penmong ya ki nongrep hakpor barang don kecing protes jong ki nongrep ki balami naki than Punjab ka jingja sa akta akti jong kani ke MP kalaja hakapor pakadang don haka security check in ha airport Chandigarh laitu itlong kubor baya kani ka CISF security hadu menta la suspend ta ka department habala kali na kani ka security kalayathu bahaga por badon kecing protes jong ki nongrep kani ki MP kala penankam de ki kintin ki balakta bahaya ki da ka baong kini ki nongrep ki syong hangne tang na banta ka shispa tangka hakata ka jing protes ka kmi jong kani ka CISF security ru kladon lang hakata ka por yathu kitalong khobor narito yathu kitalong khobor ba kladon ru ka jing khang lenti ya kani ka actors ka bala klalong ka MP hakapor ba ka thmu ban lej ban pelong ya ka jing yala election jong ka Chandigarh uwei na ki leader jong ka Ship Sena Sanjay Rawat kindan ki ban ai da ka Shithapu bat kindan ki ban ai da ka Bodru halor jong kani ka jingkren jong u badan ki leader ki bala persya ru uni uju leader jong ka Ship Sena la thalain ru ya kani ka sarkar MDA 3.0 da ka baong katno kani ka sarkar kanne ong gitalong kubor ba Chandra Babu Naidu udai uwei ubala persya hakapor bala pentrikam ya kan Union Civil Code bat Nitish Kumar ulong uwei ubala persya hakapor plus dang ban pentrei ya ka Agnibir scheme Henry mentapat layu i bakine arngut kila dan lang hakni ka sarkar NDA ke Batma te ya menta tang kini ki kubor kuble sibon